أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali. Mirege mi forum ge lecturer Sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim. Duragatu mi forum ballawun gendawa emmeha beluntering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade Ramadan mahge rete khiya kurmugutu Ministry of Islamic Affairs un kuriya genda khiya forum ge mirege foruma emmeha beluntering marhaba dannawa. Ade mirege forum feshge midiyai kirit Quran ge barakatun kirit Quran kiwa vidalwe devvi Sheikh Jannat Saeed. Ade mi forum ga kuriya dengunnani Minister of Islamic Affairs ge wahak ful dekkevun ya fahuga mirege forum ge mawdu ade heyokam ga demitibum mi mawdu Sheikh Ahmad Samir wahak ful dakkawane ya fahuga mirege forum nimigendan. Ade mi hisabun alon ham mi dannawadani Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فضيلة الشيخ أحمد السمير مي جلسة دراغاتهم بلون أدي أدوسم جندوا إمها بيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أمر eme fortames awahaka fesmuge kurin
मी हाई में दिया से कावियुग रईयत मजलियुग रईस मोहम्मद रशीद आवाज़ को दिन रकातरी अदी ए उद्वानी रहम कुड़ा हमला कुव्वर कुरंग अदी ए जरीमा हिंगे फरायत ಅವಹ ಗಾನೋನ್ಗೆ ಕುರಿಮಚ್ಚ ಅನ್ನಾನಿಕಮ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಂ ಇಂಗುಡಾನ್ವಾನೆ ಮೀ ಅಮಲಕಿ ಎಗ್ಗೊತಕಬೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮೈಗ್ಗ ಫೆನಿಗಂ ವಾನೆ ಅಮಲೆನ್ನು ಎಗ್ಗೊತಕಬೆಸ್ ಹಿಂಗಾಗಂ ವಾನೆ ಅಮಲೆನ್ನು ಅದಿ ಮೀ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಅಮಲ್ ಹಿಂಗಾಫಾಮಿ ವನಿಯಸ್ ರಮ್ಲೋ ಮಹಿಗ್ಗ ಅದಿ ಒಣೆಹರಿ ಬಿಲೇರೇಗ್ಗ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಕಂ ಫೆನಿಗೆಂ दाने फेन्नन जिहे मंजर नूंका अळवंडु हमा मी फुर्सत गफा कोल्लन अल्लाह सुब्हानहु व तआला रईस नशीद अबस शिफा मेंबर कुरम मंगेदी दुआ कुरम आदे अळवंडु मितन मी हुट्टुनी इंगुडानवाने कोम्मे अहरेग्ಗೆಸ್ रमलो मस अहिया कुरमट्टका मिनिशिंग वर गिना गुण मसक्केत्तके कुरमु ಗೆಂದೆ अदी एम्मे फहु जलसाग ए कंतत्वग बैरवी एम्मे हा फरायतक शुकुर देन्नुमकी ए मिनिशीं कोम्मेहंबेस कुरंग जेहे कमिक्कमग अळवंड देकें अळवंड मी फुरसतग फाह कोल्लं रमलोम्म सिहा कुरमग गोतुन सास्तेग सालिस देवन आहरु वर गिनगुण हरकायतकें हिंगुनु इंगुडानवाने रमलो मस तैयार रमलो मह तैयार मुगे गोतुं फुरतम रमलो मह तैयार वुमुगे नमुग प्रोग्रामे कुरिय गेंदेवनु अहिया फोरम दरुस फोरम मिस्कितवगे दरुस गुरुवा मुबार दीनी सवाल जवाबु रोदे अखलागु मेदुमिं नमुग राज्य टीविय गुಳಿಗೆಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದಿ ಬೈ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ ಎಕೀಗಸ್ ಗುಳಿಗೆಂ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವನು ದೀನಿ ದರುಸ್ತ ಅವಣ್ಮೆಂ ಹಮೇಗೊತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವನು ಎಂಗುಡಾನ್ವಾನೆ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಣ್ಣ ಅಮಾಸ್ ಕೊಗ್ಗಂ ಬೆಸ್ ಅವಣ್ಮೆಂ ಮಿ ಹಾಲತ ಗುಳೆ ಗೊತುಂ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವನು ಏಗತ್ರೇಗ ಟ್ರೈನ್ ರಮ್ಗ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಣ್ಣ ಅವಣ್ಮೆಂ ಅಮಾಸ್ ಕೊಗ್ಗಂ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಅದೇ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಅವಳ್ಮೆನ್ನ ಕುರಿಯ ಮಿ ಗೆಂದೆವನಿ ವರಗ್ಗಿನ ಫರಾಯತ್ತೆಗೆ ಹೀ ತೆರಕಮ ಇಬ್ಬಾರುಲ್ಮೆ ಲಿಬಿಗೆಂ ಎ ಗೊತುಂ ಅವಳ್ಮೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯಯಿರು ಮಿನಿಶಿಯ ಎಲ್ಮವರಿಂಗೆ ಫರಾತುಂ ವರ ಬೊಡು ಇಬ್ಬಾರುಲ್ಮೆ ಅವಳ್ಮೆನ್ನ ಲಿಬುಣು ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ಮಿಹಾ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮ ಎಕೀಗ ಮಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವನಿ ಇಲ್ಮುವರಿಂಗ್ ಎ ದೆವ್ವಿ ಇಬ್ಬಾರ್ಲುಂ ಎ ಬೇಫುಳುಂ ಎ ಕುರೆವ್ವಿ ಬುರ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಅವದಿನತಿ ಉಳುಬುಮುಂ ವೆಸ್ ಎಹಾ ಬುರಕೊಂ ಉಳುಬುಮುಂ ವೆಸ್ ಎ ಬೇಫುಳುಂ ವಗುತ್ ಹುಸ್ಕೊರವ್ವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗ ಬಾಯರಿ ವಡಾಯನ್ ದೆವ್ವಿ ಕಂ ಎಯಿ ಅಳವನ್ ಹಮ ವರಂಗು ಫುಲಾಯಗು ಫಾಹ ಕುರಾಕಮೆ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಹುರಿಹಾ ಇಲ್ಮುವರಿನ್ನ ವರ ಇಖ್ಲಾಸರಿ ಕಮಾಯಕು ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ದೆನ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಇರು ಎಂಗುಡಾನ್ವಾನೆ ತರಾವಿಸ್ ನಮಾದ ದಮನಮಾದು ಎಸ್ ಅವಣ್ಮೆಂ ಹಮ ರಮ್ಲೋ ಮಹು ಗೆಂದಿಯ ಖಾಸ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಅದಿ ಎ ಮಸೆಕ್ಕತುಗ ಬಾಯರ್ ವಡಾನ್ನೆವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ಅವಣ ಇಖ್ಲಾಸರಿ ಕಮಾಯಕು ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ದೆನ್ ರಮ್ಲೋ ಮಹುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಹಿಯಾ ಕುರಮು ದಿಯ ಇರು ಕೊಮ್ಮೆ ಜಲ್ಸಾಯಗೆಸ್ ಅವಣ್ಮೆ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ವಾಂಗ್ ಕಿಯೋಮುಗೆ ಬಯಂ ಹಿಮಣಂ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ತವಿ ಕೀತು ಕುರ್ವಾನ್ ಕಿವಾ ದೆವ್ವಿ ಹುರಿಹಾ ಗಾರಿ ನಬೆ ಸಳವನ್ ಹಮ ವರ ಇಖ್ಲಾಸರಿ ಕಮಾಯಕು ಶುಕುರ್ ದನ್ನಮ ಇಂಗುಡಾನ್ವಾನೆ ರಯ್ಯತುನ್ನಾ ಹಮಿಯ ಅಳವಣ್ಮೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಮಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆನಿ ರಯ್ಯತುನ್ನಾ ಹಮಿಯ ಮಿ ಗೆನಸ್ತನಿ ವರಗ್ಗಿನ ಫರಾಯತ್ತಿಗೆ ಹೀತರಿ ಕಮಾ ಇಬ್ಬಾರುಲಮ ಎಕೀಗ ಎ ಗೊತುಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾಶ ವಿಲಾ ಟಿವಿ ಅದಿ ಸಂಗು ಟಿವಿಗೆ ಹೀತರಿಕ ಅವಳ್ಮೆನ್ನ ವರಬ್ಬೊಡ ಲಿವುಣು ಅದಿ ಮಿ ಫೋರಮ್ ತ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಹುರಿಹಾ ಫರಾಯತ್ ಬೆಸವಣು ಮಿ ಶುಕುರ್ಗ ಹಿಮನ ಎ ಹುರಿಹಾ ಫರಾಯತ್ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ಎಂಗುಡಾನ್ವಾನೆ ಯಹ್ಯಾ ಫೋರಮ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಇರು
අවුන් මෙන් ෆොරතම ෆෂාගෙන් ඊරුවෙස් අවුන් මෙන්න මේ කුරිය ගෙන්දම් වෙගෙන් ඒ රයතුන් ප්‍රෝග්‍රෑම් තෝග බෑර්වේ හෝල වඩායන්නවේන ඒ මගු තනවෙස්සේ ෆො එන් ඉරු මෙතන රයතුන් වඩාගන්නවීම අවුන් මෙන් ගුරුවතනකා එවේ ෆුන්න ඉනාමු දිනුමුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කුරිය ගෙන්දෑ ඒ ෆොරතම ඉනාමු ලිබේ ෆරෑන් ඒ ෆෑසාගේ ඉනාමේ ඒ දෙවැනි ඒ ෆරාත ඒ මෝල්ඩිස් Bank of Maldives sponsor koggeng arrangement ding iname ehmi marwan mi fursatga Bank of Maldives es around fa ko hama warabora e farata shukur danno den arrangement ge program tang istihar kodde vi waragine farat ke simene e huriya farat saron mi fursatga fa kollam den ingodanwane komme masekkate bes kuriya dairu e masekkaten iha furihamako kuriya migendeveni waragina farayatge hitirikama ibbarlama ekiga Ministry of Islamic Affairs ge muwazzafun warab burako ramloma seha kurmuge masekketa kuriya gengostabi warag ginaguna masekketeke kuri warab burakon ebe fun ulwamun miha furihamen iha program ta e intizam koddevi ehme maron Ministry of Islamic Affairs ge huriha muwazzafun genan faahakun e huriya farayataka wara ikhlas ser kamaiku shukur dannawa den khasako dini sectiona adi Islamic studio go befrum am faahak kollam den ingodanwane armen zakat nirumabes genaguna maseketake kuriya ani gendam meba fitur zakat nirumattaka armen SMS medwer koves zakat dikken intizam tak ham jasim egotun diragu uridu adi fahi pe eve fun bani SMS ge zariyain zakat dikken magu fahi ko difa ehwima arun hama e farayat tak shukur danwa ham egota Bank of Maldives Islamic Bankum bes eve fun e devi khidmata zakat dikken intizam eve fun bes ham jasa debba fawati e farayat tak bes arun wara ikhlas ter kama shukur danwa ingodanwane mi huriha kantatake arun men kuramun dairu mi huriha kantatake miha furihama mi kureveni waragina farayate ge hitere kama ibbarlun libigen waragina muassasayat take ge se hitere ka arun men libe hame gota arun men mi kanta kurevum mi gendaniya sarkarun warabod ahmiyat kame devati ehwima arun hama mi fursat ka rais Ibrahim Salih Shah naib raisa adi waragina wuzarata kume saron menna e hitere kame for kodde bi ehwima arun e huriha wuzarata ke sama faha ko e huriha wuzarata ge sori nabes arun waran ikhlas ter kama ko shukur danwa den godanwane mihar arun men heda kurum midani covid 19 ge mi balimad kam arun men miharu kurimete famiyoti arun men miyadu miremi jalsa mi bebe irves arun men bawan jehi famiyoti evves mihe kanula hamekani rayutunna hamiyan arun men TV ge zariya mi for ko deveni ingodanwane mi yes hama balimad kan otima arun men hama ani mi jalsa kuriya gendan dimavi sababe ehima arun men denagannan je ekkamaki arun men kurmatwege mole balimad kan ei arun men nan oi balimadu kamek kan ehsas kurun kama behe farayattukun e de irshada eggotan arun men amal kurun ei waram muhimmu kame ingonanwane arun men huriha men muli duniya ves mioti mi balimadu kamuga arun men ebeje amil nafs hisab kuran balang ebeje Allah subhanahu wa ta'ala hazrat rujuwan ebeje kuffaf takun tawba wanje Allah subhanahu wa ta'ala hazrat du'a dannon ebeje mi kantatun aragatu mattaka ema ginagana istighfar ko du'a ko Allah subhanahu wa ta'ala hazratun mi kantatun araganwene mage dekkuman edi du'a kurmaki arun men kommen kuran jehene kame ehima arun ge waha ko arun mi shukur ge mi baskol nimmalani adiyase far
algon menna ehi tervi devvi huriha farayataka awara ikhlas terikamaku shukur dannamun adi mi masekke kurumage hiyo tawfiq algon menna devvi kamattaka Allah hamdu kuramun Allah subhanahu wa ta'ala algon men mi kurama sekkatuka barkal bungedi algonu dua kuram wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದೇ ಕಶವರಂ ಬೆಸ್ ಮಿಫದ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳುವಿದೆ ವಿಫದ ಮುಹಿಮ್ ಹರಕಾಯತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವುಣಿ ಮಿಕಂತತ್ತಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ದೆವ್ವ ಅಹಮಿಯತ್ಗೆ ಸಬಬು ಎಹಂಕಮು ದೆವ್ವ ಅಹಮಿಯತ್ ಕಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವು ಮಟ್ಟಕ ದೆವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಲಫಯ ಇರ್ಷಾದಟ್ಟಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಅಲಿಯ ಅಳು ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದೇ ಮಿರೇಗೆ ಫೋರಮ್ಗ ದೆಂಗ್ ಒನ್ನಾಣಿ ಮಿರೇಗೆ ಮೌದು ಹೇಕಮ್ಗ ದೆಮಿತಿಬು ಮಿ ಮೌದು ವಾಹಕ್ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ಮಟ್ಟಕ ಅಳುgon ಮಿ ಧನ್ಯವಾದನಿ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಸಮೀರ್ ಬಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶೇಖ್. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فرتان والسماء هريها عزتري أخونا أختنا بركاتري رمضان ما هو مدوستكوا أقول منك مهيوكم فرصة فايكو دبي كمتك الله سبحانه وتعالى حمد كورن هم يأكوغا إفهوغا بدي أهرج رمضان ما بره هيو حالتك أقول منك الله سبحانه وتعالى مي رمضان مس منبر كو دبيتي إكمتك سكلانجا حمد كورن ربتي زتري أخونا أختم بركات رمضان مهن أقول منك نميجن ديومكي رمضان ما أقول منا أقول مسيحة سلامة تبا بدلوا مكي أي هم حقيقة بس الله سبحانه وتعالى أقول منا ديوا رب النيومة أي أقول من تكراركم مفد مقام توغا دنو مدا فدين أقول منا إكو بركات رمضان ما هو روده هفافا إتب فراتك رمضان بس فيشون إيرو ألقو مناكو تبّي إتب فراتك بس أدي هم يأكوغا ميديا أهارو ألقو مناكو رمضان ما هو روده هي بي باي فرات بس يعني مي ألقو منا ميهارو وكيبين بس أهم بيما وكيبين ديوموغي واغوتو أي ألقو منا بدلوانا واغو تجمعنا كي ميهوكوموغي فرصة ألقو منا وارا فسيهان هما ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗಾದ එහෙම हम हकीकत के अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुर्सत और मन फाहिको देबुं एई वरब्बोड नियमत एनस मी नियमता मेदुगा एकी मिस्मी हुं एकी गोतम मी अमल करनी बाय मी हुं मी नियमत का एहा बोडक फरवाले नुबट बाय मी हुं रमजान मस मी अन्ननी गौम रमजान मस अन्नेर एना गौमुगा हुन्नाति एनस रमजान मोगा उळनी अनिंगें एनगे अखलाक सुलूकक एनगे हेवमलतोगु फतक अदि एनगे शुऊर तक एहसास तक मा बोड बदले बाय मिहुग नाते एम एई हकीकतुगा वरब्बोड हितामय वर देरकमें एई एफद एहसासें एफद शुऊरें नानकम गोन एम मी बरकात रमजान मोग अलगुमें हेद कुफावा गोय अलगुमें बजे हिसाब कुरं अमिल्ले अदि मिदिये तनुगा फरवा कोड कोरेफा एकम गायनमस दम्यो दोस्तोगा बस हम नफ्सो इस्लाह को तौबावे अल्लाह सुब्हान व तआला खतम दरमया सबब उम्मीद को हेगुतुगा उलुमुगे फुर्सत वनि हम फही कोरेफ ई तौबाए की कम वक्त गावस अल्लाह तआला हुलुवा फवच अदि ई तौबा उमा फहुगा ई तौबा ऐलान कुरम फहुगा ई तौबा गमतीगे एन देमिहुरमन नियगन गन फहुट्टा ए तौबाय फौगा हेवमलुगे फुर्सतें एरे नुलिबि हुट्टा एन मरोदी एकमुगा विनमस हम स्वर्गे मथे नेमें अल्लाह ताला एबदेव
kite bekalun tawani tawbaawma fahuga heyokamegge wagutu as nujei emme namade nukure duniya du kurwafa sorgege niumet daturu kurwafa tawbaaki abudus alban wanjehech abudus tayyarat binje kame meedus madama asmi fursatu gellidan kamat hem lobat izzetri akhun akhtu algum miharu ramadan mahoge ekeki mawdu tawge terein emme boda mi forum ki ramadan mi maharu ramadan mahoge me fahu forum kam gawima emme boda hama emme muhim waani algon men ramadan masama mi koramunde heyomal toga demi tibun ekamuge muhimmukon adi ekamattaka algon men kon gotakattu algon men e ramadan mahoge hayatuga ramadan mahoge heyokamuga algon men demi tibeni baaki ramadan ma fahugas shakenne mi ramadan mahaki tarbawi madrasa eta kantattakakan algon men nafsu tarbiyat koddi maram matveri madrasa ramadan mahaki algon men fennane kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala mi ramadan mahuge rodaage maqsadu taqwaya guluwa fawati ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun e imam jimi istakunne tebame gumaccha roda fardu kuravijje kuri gummettaka bes roda fardu kurna fadai kobata sawbaki la'allakum tattaqun tebame taqwari umattake hema taqwa mi roda gastu hagigi maqsadaki මේක හගීගේ මේවා එක්ක එහෙනියෙන් අමල්ත සෙබුරි තක්වාය ආම්මක බලාෆියම් කොම්මෙ හේවමල කිමිහා තක්වාරි කොද්දෙච් එකම රෝදාගේ හගීගේ රෝදාගේ අමල බලාලාෆියම් රෝද මි තක්වාගේ මවුදුග රෝදේ කි මා කුරීග උලේ අමල ඒ කීනෙත් ඒ රෝදේ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලා දෙතිරේගව සිද්රේ අස්තු හගීගේ තක්වාය කිවස් හිතුගා ඔන්න බිරුවෙතිකම ඒ හිතුගා ඔන්න බිරුවෙතිකමගේ සබබුන් Allah subhanahu wa ta'ala rohiwad nugannawa evvis kamaka ena sidrugavis faalugavis enage hituge kamekkam gawinus hasedar oliverikan kam gawinus adi dulunkam gawinus Allah rohiwad nugannawa evvis amalakan ena ara nugane hunna hurum mi asu taqwa ek ema rodam mi daskoddeni ena ekani huttas miheka fenne sabu kuttas kommeta kuttas e roda gelli daneti ರೋದ ಗೆಲ್ಲಿದಾನೇತಿ ರೋದೆನ್ ಅಸರ್ ಕುಫಾನೇತಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಹಲ ನುಬಾ ಅಮಲ ರೋದ ಗೆಲ್ಲೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಮಕ ಅರ ನುಗಣೆ ವರ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗ್ಗ ವರ ಗಿನ ವಗುತೆಗ್ಗ ಏನಗೆ ನಫ್ಸು ಮ್ಯಾತಿರಿ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಹಿಫಾಟ್ಟನಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಫೆನ್ನು ಬೈ ಮಿತಿಬೆನಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಫೆನ್ನು ಬವಾತಿಯನ್ನು ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ನುಕಾ ಮಿತಿಬೆನಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಬಂಡುಹಾನು ಆತಿಯನ್ನು ಅದಿ ಎಹನಿಹೆನ್ ಕಂಕಂ ಮೆ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ಹಾಸಿಲ್ ನುಕಂ ಮಿತಿಬೆನಿ ಏಕಂಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆ ನಫ್ಸು ನುಗವಾತಿಯನ್ನು ಎನ್ನಮಸ್ ಹಮೇಕನಿ ಸೌಬಕಿ ಸಿಡ್ರಿಯಾತುಗ ಕುರಿಯಸ್ ಫಾಳುಗ ಕುರಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತುಗ ಕುರಿಯಸ್ ಎ ತಿಮನ್ನ ಏಕಮೆ ಕೊಫಿನಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಏಕಂ ಬಲ್ಲವಾ ವಡಿಗೆಂ ವಾಣ ಕಮುಗೆ ಮಿ ಯಕೀನ್ ಕಂ ಏನಗ ಹಿತುಗ ಒನ್ನಾತಿ ಎ ಎ ಅಮಲ್ತುಗೆ ರಕ್ಕಾತೆ ಹುಣ ಎಮ ರೋದೆಂ ಏನ ರಕ್ಕಾತಿ ವೆಗಿನ್ ಸಿಡ್ರಿಯಾತುಗ ಎಹುನ್ನ ಹುರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಕ್ವಾ ವರಿಕಂ ಏನೆ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ಗಾಸ್ ಎಮ ಅವಮನ ಫೆನ್ನಾನ ವರಗಿನ ಹುರಿಹಾ ಹೇವಮಲೆಬ್ಬನಿ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಯಾಶೆ ರೋದ ಫಿಯವೆ ರೋದವನಿ ತಿಮಂಗ್ ಇಲಾಹು ಜಾತ್ ಫುಳ ಖಾಸ್ ಕುರಾಫ ಎ ರೋದಾಗೆ ಸವಾಬ್ ದೆವ್ವನಿ ತಿಮಂಗ್ ಇಲಾಹು ಎ ರೋದೇಕಿ ರೋದೆಂ ಹುರಿಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ಎಂಗೆ ಎಚ್ಚೆನ್ನು එකකස් ನೇಗೆ ನಕಕು ರೋದೆಕ್ಕಂ ei beerma namaz kuranya benge ruku ko sajida ko salan di huriya ka bukure kam rode hundar kinen hunnani hamiya hunnani itur kamen era nokure nehma rode ki sidren allah tere gonna e siddu ei taqwa ke astogi to era hunna komme tanegga kom maqama gen allah biretu biretun roda ge sobun insana mi das kodde nehma mi tarbawi madarsa algon madarsa ga 30 duwas 30 reya 30 duwas regan alkon ko fa qur'an kiwa mi duwalu roda hifafa ete baawra hewmoltike sodagate ko fa mi 30 duwoge mi tarbawi matweri madarsaen algon men nikunneruga baaki miyok 11 masduwo algon men heokomga hifahattane hakata hifahattane baaru ramadan mahuge taqwain rodein algon men hasil kuran jehen en nuniyam hagigatu ramadan mahuge hagigi faade algon men nakanu kura oba dizzetira khonna akhtu algon men ramadan mahuge warginan dini suwaltan ade anneruga waran midenne mi ane e suwalaka meduga ha waran hiwes nukura kala suwal befulunga bakuraf lotion lima roda gellene to misala kyage lotion lima roda gellene to nune kamfek hima roda gellene to
kossama algon men hitabbes nara kahara bayek kahara suwalta befulun eba kurabwahama roda gellene to emanaki roda gellene to war boda mihun eba samaluwe roda gellene kantattake kobato ekama kos algon men gar mihun na me bayek kahala wahakta misalaka emme amako kongule kanka misal mihun go dekkim roda asar korate ka wagun aha mihunne ekara wagen na ekam evra ma kudi kudi kantatto wahak mihun eba suwal kore hem nukta ki mihun war boda samaluwe roda ekama kos e rodaage mativeri sawabuga demitibun ei hagetuga em boda samalu anchek mirege mi fila wala gunat mi forum gal gon men balala ni rat kurwiya mi heokamuga demitimuga muhimmukan adi ekamuge wasilet tabai wasilet ki kobat em furtana algon men faha kolen nukta ge ramadan ma ki feshume ei nimumennu mane ki me heokanta nimuni enno mi heokaman algon men muri hayatan eli bingalemmi kitam mi hun to ramadan ma hoge kurin namadunu ko war boda gafil kom ga ole fa ramadan ma sama ma namadu kon heokom ga fassokut namadu kon ole fa enage heokom ge bingalem melen ema e ramadan mas dekige nuane ramadan ma foge hisab minimuni ede nu ramadan ma ki ena eli heokom ge iman terikama taqwa warikam ge binga engei enage hayatu ge kuri ba mi kuriga kurey fur nu ba kan tettakun tawbawe kuriyen oy hayat mi rangalu hayatakan ena huluwade mage ramadan ma egotan ena ramadan muhammad deken jeni ei duha kabur duhe ena hayatu kankan rangalu kuru ena wistumaka wanjini ei hayatu nikume hinga dan kom wagutek gas em ramadan ma sei feshumek kamuga misabu meka nimuni kamuga ehen dekigenwa ei kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala mi heokamuga demiti be emihunna behegotum waram mativeri darmaya sawabuge basfurtabani bayan kura fa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu hama kashorun timammenge verdes kalange allah ebune thumma istaqamu den egutuga sida moga sabitu tibmihu namad kuruma heokantat kuruma sadaga kuruma mistakunna heokankam amur kuruma nubakankam mana kuruma timage nafsa timage amidarin adi ahulun islah kuruma heokankam ga mujtamoga bina kura farde gotuga islami mujtama bina kura fardegge gotuga e mujtama halak ko kharab kura mihe kabre ege baduluga mujtama bina kura mi fardegge haysiyatun heokamuge huriha kamegga ena shamiluwe allah subhanahu wa ta'ala deenugo matiga dirulum battan kura mihe innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu e gotuga sabitimi kobata mihu natija tatanazzalu alayhimul malaikatu ebamihun duniyai nikumegen dawagut ei insana emme kambodu awagut emme kambodu awagutki ena ekkuri mudala enage darinna enage aliyalunna enage ahulunna ena qawmuge mihunna enage wazifaya enage maqama enage wifariya duniyege ena lazzata aramage hedu koffawa mi ruhe diti diriuluma mussandi tanawaskama mihuriya etchek du korrafa duniyai nikumegen da wagutu ei emme hiddati wagutki enage darin enage washagin tibe ekamake daringe moonu macce balalima daringe moonu matin fennani mayusk bappage moonu matin mammage moonu matin fennani mayusk ebes meheka korwena kamen duniya do kufa ukhre hayat danjich ewagutu ei emme ena hiddati wan wagutki ema kambodu wan wagutki ekamko ena ki he amaluga demihuri mihekkum gawanama heokum fashagen heokumga sabituhuri mihekkum gawanama tatanazzalu alayhimul malaikatu emihun duniyai nikmegen da wagutuga emihunge efada mismihunge istiqbaluga malaikatunge fawjuta malaikatum faba wadagatwe ekmane ki allah subhanahu wa ta'ala hadratum basharat ekalang hadratak ena migendeveni istiqbaluga duniyege tanakam miha gende raddulala washagen izzata sharafuga emiheku bala matinda botum faba goten ena mi izzata sharafuga etebbaru kantatteke erui waram matiri maqam ten erui warabbod haflaaka ekambe befulak wada ganna wanya mi duniyege enenu allah subhanahu wa ta'ala hadrata ena mi gendeveni malaikatun istiqbalu tatanazzalu alayhimul malaikatu ebekanu kikete vidalwani kikete vidalwan alla takhafu tibamihum birunugannash
biru nugannash daang wettanun amankam miharmi ebekolum vidarun alla takhafu wala tahzanu ay tibamun hitamun kurash wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tibami hunna devwanaka wawdodigum fawa sorgege ufawarikam khabar tibami hunna hutte nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah ahar minni timam minni malaikatun e vidalwani timam minni dunya ukhrawi hayatukas tibami hunge miturunni timam minni tibami hunna kulunni majlis taka namaz kura me michkis taka hokum kum ekik majlis taka haziru nemi hunna hitere kom for koddi kankamuga wagidi malaikatun timam minni uluni duniyege bes adi ukhrawi hayatukas timam minna ki kademenge miturunne ekurinne nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون اس ورغيغا تبامي هنا تيار كريفاوي تبامي هنا نفس اكنكم بينم وانا اكنكم حاجات تيران اكنكم نفسغا شاوري كم فدين ها امها نيومتكن الله اس ورغيغا لوافي ادي كلام وودودگم فاوا امها نيومتك اس ورغيغا لوافي ايما ميكولم ميهنا وكيواتي دروا كنو جي اكولم ميترون لبيج ملائكتون නියමත්තක වකිවා තියෙන කම්බඩුවා කරනු ජේ එනගේ නියමත්තන් අල්ලාහ් තාලා වන තයාර කරවෆ ඒ කොම්ෆරාතක නියමතත් නුසුලම් මින් ගෆූරිර් රහීම් ගිනගිනෙන් ෆාහුස්සව ඕගාවන්ත කලෙග්ගේ මෙහමාන්දාරි තිබයන් හුට්ට එම්බි බෙයිසම් ෆරිගෙන් බිරුගන්නාකන් හාස්වාක කම්බඩුවා කියනු ජේ මීමිගේ නතිජාකි මාදම මිහක මරුයස් ඒ ගණද්දු මරුයස් අදි තින්හරෆ මරුයස් ඒ මරාගම කුමත්ලන් ජේන مراكن مثل أرجع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تمامك بردس كلامه الله يبونه إيقوتك سابته هرجيام إيه ديكا بيرجعنا نكملنا كمبودوان كملنا إيه نك بردس كلام حضرة نيكان وفلون هره إيه ندا ترو قرآن إيه بيما أبدو من ألقون من تبين مجين إيه مكيت قرآن الله سبحانه وتعالى حي قرافن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين යකීන් කලේග ෆානා හැමෙන් ඇසුමද්දාන්නේ එක් මානකි මරු ඇසුමද්දාන්නේ කලේග ෆානුගේ බෙරඩස් කලාගේ අලකොම් කරමදි කලේග ෆානු දෙමි හුන්නාස් මරු ඇසාන කොම්මගුත ගස් එම්ම කොම්මගුත ගස් එකම තයාර හුන්නාස් හේකොම් කුරුම හසන් බසරි රහිමහුල්ලාහ විදාල ෆාවා බස්වලමි හේ අමලුගා දෙමිතිබුමක් බයකු ෆුරගස් දින බය මිහුන්නන් හේ අමලකි බය මිහුන්නන් හේව අමලකි එවස් හාලග්ගා ඒ මිදෙන්නවි ඒක දෙමිති බෙබෙන්නු එක මූසුන්තක එක වගුතු එක්කල ඉරු අරා ඔස්සේහෙන් වෑජෙහි බදලවාහෙන් මේ මූසුන්ත මෙන්නනි හේව අමලගා දෙමිතුම බයකු ෆොරගස්තිනේ මෑන් අල්ලාහ් ගන්දි විදාලුවමෙ මුමිනකි මහකු දෙමහකු නුවත ආහාරකු දේහාරකු හේව අමල කොෆා හුට්ටාලා මිහෙන් නුනේ ෆහරගස් එහෙන නුනේ අල්ලාහ් ගන්දි විදාලුවමෙ මුමිනකන් හේව අමලගේ අජලකි ඒනාගේ මරුකම්ගා නූනි නුවේ එමි අලගොම් මුස්ලිමුන් හේකම් කාන් විස්තන් ජේන ගොතකි අලගොම් දෙමිති බිහා ඉඳකු අලගොම් දෙමිති වෙන් ජේනි හේකම්ග මතීගා මීහා මරුවදාගෙන් ඒ මීහාගේ අස්තුහා කිරු නතිජාක වනි හේකම්ග ආහාර මේ එක කන්තෙත්තක ගොලිගෙන් බය මිහුන් මිස්කිතාරා කොමස්කාල මුසීබාත ලාගති මේන බේනුවා කොමස්කම නොයිම මිස්කිත ගරාෆ එකම වීමානුවත ඒන බේනුවා ගොත එකම නොයිම දැන් ඒසම් ෆෙරිගේ මිස්කිතව සුට්ටාලි මිස්කිත දිම සුට්ටාලි දැන් ඒන විස්තිෆොන්නේ මිස්කිත දිම වීකමෙන් නැත එහෙම වීකම් නැති වෙන හුරියාකම හුට්ටාලා ෆේන දෙහෙන් උන්නනේ එකමකෝ කියාමත් දු යවමලා යන්ෆඋ මාලුන් වලා බනූන් ඉල්ලා මන් අතල්ලාහ බිකල්බින් සලීම් දරින්ගේ ෆරාතුම් මුදලගේ ෆරාතුම් ෆෑදානු කුරාදු සලාමෙන් හිතක සහ අකීදායක ඒග මච්චක් කුලා හේවමලකෑග අන්න බයක නුනි ෆෑදානු කුරාදු එනමාදුන් ඒ හේවමලුන් ඒනේ ෆෑදා කුරාන ඒ ෆෑදා ෆෙන්නානි ඛියාමත් දු අබදි ඉස්සතරි අඛුන්නා අඛුත් එම්මෙ හේවමලකි ඒ අමලෙන් ඒ කිතෙම කුඩා අමලෙක්කම ගාගෙන මෙස් දායිම කුරවේ අමල මේක වරබොන අගම විස්තාරයි කීනත්තු දායිම කීනත්තු අලගොන් මෙන් දායිමී කොන් අමල කුරානි මේ දායිමීකොන් අමල කුරුන් වරම් මුහිම්මු කමෙන් එයි ෆර්දු කන්තත්තේ කි අලගොන බරාබර් ෆරියම කුරන් ජේ ෆර්දු ෆස්තමා දාලම කුරන් ජේ ඒක නෝන විස්කාල ඉඛතියාර විස්මියක දුකොලුම ඉඛතියාර නෝනන් ඒ වාජිබ ෂරුතම එම්එස් එකන් කුරන් ජේ එකන මස් සුන්නෙ කංකමුග තෙරෙන් මීහාය එකංකමුග දායිමී ගොතෙක්ගා දෙමි හොරවේ මින්වරු හිෆෙට්ටුම කියවරම් මිසාල මියක බෙරුමන් දම්බර් රේගොන් නමාත් කුර වරෆෝරිග
එඩ්රේ කොෆි එගාරකෝ වරක් දියුකො කියවා දෙන් خبرنو එහෆ්තා එක්කොන් එදී ඒ ඒනෙන් ඒ තහම්මල් කුරේ වරවර බොඩකොන් එන හිෆි එම්බිම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරාෆනි තිබෑ මිහුන් හේව අමල් තෝග හිෆාෂේ සුන්නෙක්කම් කමුග තිබෑ මිහුන් ඒ හිෆාට්ටාෂේ තිබෑ මිහුන් ඒ කුලදානක ලිබෙගවා මින්බර් ඒක දෙමි තිබ්ම කුලදානක ලිබෙගවා මින්බර් ඒක මානේ කි මිසාලක මේ එඩ්රේග වරග්ගිනන් නමාද් කොෆා ඒ දූකොල්ලුම බුරේ එක්ක දූකොල්ලුම බුරේ komme regga ena kurani derakuwe ehma e derakuwa tumatiga demi hore minbar daimi gotegga ena derakuwe kure kojjam e derakuwa tugga demi hore minbar enen hekom bode eddu edrega war baar namata kuffa war raggina kuffa e dukolluma bure misalaka miye kurode hifini miyene komme hom boras fecci en hom boras feti kifa den hafta kuno hifa den hingaji baar hafta no hifa ebar marangalo maha ku tinno de hifu nuniya boras seddu ekani hifu eme komme boras fecciga hifumuga demi hurun mahe kom bode detere kon waragina hifafa den ekan nokon huttaluma bure ehem wima nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa foni ahabbul a'mali ila allah adwamuha wa in qall allah subhanahu wa ta'ala hadratuga emme loboetikam bodwegen wa amalaki e amalek tiba daimi gotegga demihun amale e amalaki madu amalekkam gavis egmane ki sunna namaz kuruma sodaga kurumuga war baawar mihe sodagate koffan den hama ahar dehar onnen khabaran no hinga dan ebber marangalo komme maheggaves komme do heggaves sena waki minbare abodus e nafsu sodaga kuruman haanuwa fa behetton e iwagotegi insanaga nafsellibe warbod hinguma juhmen heokomen ei sodagan e nagatun dinumaki sodaga kurumak ema e heokan demigenda minwarakan e behettum ma heokom bode deetirekum war muddate diukolla fa hen kamet deetirekum awgomen divehi meken damakum badi jahadum bure abadu e kurave kamek gana demihurun ei heokomuga ma nafsamma rangalo tarbiyeten hagietuga eden ehma allah taala hadratuga emme loboetikam bodogem wa amalaki daimi gotegga kure amalu ei madu amalekkam gavinames agum salafus salihun go bay me hadisataka balali mikan ebefulun farapun war bod fene mi sahih bukhari gi riwaya asa hadisai nabiy sallallahu alaihi wasallam ge lobiwa darikamalum fatima radhiyallahu taala anha badagen ekmanaki geetterega amille masekkepul kurba uluwa bekambele geeterega ambikambelage haysiyatun adi mayge haysiyatu em geeterega kurbanje masekkepuluge borakamun ekmanage appuluga me kuri zamanu gojja miharoja mixturun echi me mugura hadani kuri zamanu hunan udi amburagen echi mugura hadani me udiga hippawagen echi mugura haddawan jeete ekmanage appuluga kurla funnakon em geeterega masekkata kommasarka borabodowen ekalefaana ekmana mi wada ganna abiyasus mariha ekaleeg faana me itabbar khadimunna me baawar bayko hen agutega khadimok ekaleeg faana ekmana geeterega mase kuran devwato me wada ganna oni wada gatima wadagen iruga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekayfaana gekuluga nuuluwa ekmana me dimawani ummul mu'minin aisha allah taala anha aisha faana me dimagen e wahaka dimawegen e wahaka dannawa de ekmana me wada ganna oni gekula fatima radhiyallahu taala anha wadagen regan avaharful leppamottaka ekmanage firikarun ali faana debe kabulun dammati kolan ara wadagen tibboni kok nabiy sallallahu alaihi wasallam mi wadagen non ekmanage kola ei ekale faana ammako ekmanage kola wadagennawa adi ege tunu ekmanage kay faana hoddo wadagati den nabiy sallallahu alaihi wasallam edebe kabul me kamalun me dammati kolgo tibboni ko ebe fuluna ekkamaluna ekko hama e dammati kolgo eshinda wadage ebe kamalun me ebe fulun tedu wadagonun fettima hadis kuri tibbo yuto tibbash wadagen hama ebe me eshinda wadagen hadis kurbani khadima kabure tiya edun khadima kabure ma heokam bodkam timan kale fan kawana kiyade fan de hadis kurbi regandu kommere kos nidan tammachan arafa
ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ 30 ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ 30 ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ 34 ಫಾರ್ ಮಿಫದೈನ್ ಕಿಯುಂ ಖಾದಿಮಕವ್ವರೆ ಮಾಹೆ ಕೊಂಬಡೆ ಖಾದಿಮಕವ್ವರೆ ಮಾಹೆ ಕೊಂಬಡೆ ಕೊಂಬರೆ ಕುಂಡಿದೆ ನಿದುಮುಕುರಿಗೆ ಮಿದುವಾಕಿ ಮಿಜಿ ಕುರುಮಿ ಗೊತಕ್ಕಿ ಅಳಗೊಂಡು ಬಾಹದ ಕೊಂಬಿದೆನಿ ಹೇ ಕೊಮಗ ಸಾಬಿತೆ ತಿಮ್ಮಗ ಮೌದು ನುಕ್ತಾಯಕಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಮೌದುವ ಗುಳೆ ನುಕ್ತಾಯಕಿ ಅಲಿಗ್ ಫಾಣು ವಿದಾಳುವನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅರಿಹುಂ ತಿಮಂ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣು ಎ ಇರ್ಷಾದು ಎ ವಾಹಕ ಅಡುವೆಸ್ಸೈ ಫಹುಂ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ರೇಗ್ಗಾವೆಸ್ ಎ ಜಿಕುರ್ ಕಿಯುನ್ ತಿಮಂ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣು ದುಲೆನ್ನು ಕೊರವು ದೆ එකලේග ෆාණ මේ සුවාල් කරන එකලේග ෆාණ එම්ම කම්බොඩුයි එකලේග ෆාණ එම්ම හාස්වි එකලේග ෆාණ එම්ම බොඩ උදගු යෙන් හාදිසායක සිෆින් හංගුරාමගේ එකලේග ෆාණ නික්මොඩා ගන්නු ජුම් හංගුරාමේක නික්මොඩා ගන්නු ජුම් වරබොඩ් ෆිතුනේක වෙගෙන්දි හංගුරාම සිෆින් හංගුරාමේ මේ සුවාල් කරන සිෆින් ගේ හංගුරාමගේ රේගාවස් කලේග ෆාණ රේගාවස් තෝ එගමනේ කලේග ෆාණ දුලන් නුකුරමෙති විදාලවනි ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ರೇಗಸ್ ದೂನು ಕುರವಂತೋ ಸಿಫೀನ್ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಫಿತುನಾಗ ರೇಗಾವೆಸ್ ಕಲೆಗ ಫಾಣ ಎದುವಾ ದೂನು ಕುರವಂತೋ ವಿದಾಳುವಿ ಸಿಫೀನ್ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ರೇಗಾಸ್ ತಿಮಂ ಕಲೆ ಫಾಣ ಎ ಜಿಕುರು ವಿದಾಳು ದುಲೆನ್ನು ಕುರವ ಎಮ್ಮೆ ಎಗ್ಮನೆ ಕೆಬೆ ಫುಳು ಎ ಹೇಯೋ ಕಮೆ ಉಂಗಿನಿ ವಡಾಗೆಂ ಫಿಕಮ ಗೋವಾಣಮ ಎ ಹೇಯೋ ಕಮೆ ಗೆಬೆ ಕಲು ದೆಮಿ ತಿಬ್ಬವ ಎ ಹಗೀಗತುಗ ವರ ಅಸ್ಸಾಬೆ ಕಲು ಫರಾಪುಳು ಸಲಫು ಸಾಲಿಂ ಫರಾಪುಳು ವಗುಮಣ್ಣ ಫೆನ್ನು ಮುಂದ ವರಬೊಡ್ ಹಗಿ ಬಿತಾಮೋತಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮಲು ಫುಳಾ ಬೆಹೆಗುತುಂ ವಾರಿದುಫಾ ಬಸ್ಫುಳೈ ಅಲ್ಕಮ ವಿದಾಳುವನಿ ಐಶ್ತುಫಾಣ ತಿಮಂ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣ ದೆನ್ನೇಮೆ ಹಲ್ ಕಾನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಖ್ತಸ್ಸು ಮಿನಲ್ ಅಯ್ಯಾಮಿ ಶೈಅನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ದೋಸ್ತಕು ಎತರೆ ವಕಿ ಖಾಸ ದೋಸ್ಸರೆ ವಕಿ ಹಿಯಕಮಗ ಎಹೆಂ ಉಳುವಾಫಾ ಅನಬ್ಬಾ ದೋಸ್ಸರೆಂ ಎಹೆಂ ಹಿಯಕಮಗ ನೂಳುವಂ ಎಹೆಂ ವಕಿ ಮೂಸುಮೆಂ ಹುರೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣ එකවණ මි විදාලෝනි قالت لا නූනකේ ෆහරගේ සෙකලේ ෆානකි එහෙන් එකේකි මූසුන්තකන් අමිල්ල ෆුල ෆෝරි අරුවන් එහෙන් උළු අබේ ෆුරුනේ ආගමනේ බෙන්ගේ මෙහරු එකලේ ෆානෝ මේ හේකොම් කම ખાસ කුරබ්වා ෆහුන්න දොස්තන් එබූරි එයි ඒ දොස්තෝගේ මැක්වා මතරිකන් අල්ලාහ් තාලා එංගේ මේ දොස්තකා ගුලිගෙන් එකේ ෆාන හේකොම් ඉතුරු කරෝ එකම සුවාලකි එකහල ಖುಸೂಸಿಯතෙන් නැති අමිල්ල ෆුල එහෙන් වකි ખાસ ದೋಸ್ತಕಿಗ ಮಾಗಿನ ಅಳಕುಂ ಕೊರವಾ ಫಣಬ್ಬ ದೋಸ್ತಕ ಫರವಾ ಕುಡ ಕೊರ ಹಮದು ಕೊರ ಎಹೆಂ ಉಳುವಾ ತೋಯ್ එකමಣ මෙදන් නූනකේ කාන අමලුහු දීමතන් එකලේග ෆානුගේ අමලුත වේ දායිමි ගොත කුරේකමගේ ගමනේ කි හේව අමලුගේ තෙරෙන් එකලේග ෆානු කුරබ්වේ අබදුස්සේ හේව අමලෙග්ගා දෙමි හොරවේ ගොතක් එකලේග ෆාන් දායිමි ගොතෙග්ගා ඒ අමලුත කුරවේ ලොබේති සිතරි අඛුන්නා අඛතුන් hawa mi nuktaga algon men he amaltoga mawduga ehen basfulen awon akul kulan sahih muslim ga imam muslim rahimahullah nu'man ibn salim kibain riwa qurafa ekale faanu amr ibn aus adi amr ibn aus anbasa ibn abi sufyan kibain akul qurafa ekale faanu me hadis nakul qurbani mi riwa nakul qurbani ummu habiba nabiy sallallahu alaihi wasallam ge amikamalungu farapulun nakul qurafa hadis මේ hadis කම වනි එකමන විදාලවනි තිමන් කමන අඩුවසේ මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් hadis කරවාති මන් සල්ලා 12 රකඅතන් ෆී යෞමින් ව ලයිලතින් රේකා දුවාලු බාර රකුවේ සුන්න නමාද ගොතුග එගමනකි රවාති සුන්න ගොතුග රේකා දුවාලු බාර රකුවේ කුරා මීහා බුනිය ලහු බිහින්න බයිතන් ෆිල් ජන්නති ඒ රකුවත්තවගේ හේකොම්ගේ සවබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සුවරුගේගේ මිහක ගඬුවර බිනා කොද්දබාන බාර රකුවේ රේගණ්ඩායි දුවාලු රවාතිබ් සුන්නේ ගොතුවා කොෆි මිහක බාර මේ සුවරුගේ ගඬුවර බිනා කොද්දබාන قالت ummu habiba ay abu sufyan ගේ දරිකමලු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමිකමන අලගොන්මගේ මෑකමන විදාලවනි فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كمنا نبي صلى الله عليه وسلم فرابلون مي حديث بس فلو ادوسي فهم تمن كمنا حيا پلوغا دوهكس e baar rakwe duun ukurapa ege mane ki komme doheggas e baar rakwe timon kamana barabara furiyam ukurava me bas ful ekaleeg fan farapulun timon kamana adu sefa den algon men tangole kure jehila mahinga
ekmanaga farapulum mi riwaya naqul qurafani ekmanaga akh ambasa vidalwani fama taraktuhunna منذ سمعتهن من حبيبة تمن كليغ فانو حبيبة فرapulum mi basfulu adwessei fahun duakus timan kaleeg faanum e baara rakwe kurun duunu kurabun habiba allah taala anha nabi asam farapulum adwessei fahun direnu kurabwa adi riwaye ekaleeg faan ekamana akh ambasaya naqul kurab hisam ferin ekaleeg faan ehun nabi e amalu fuluga hippoen effoga ambasaga farapulum mi riwaye mi naqul kurabani amr ibn aus vidalwani ma taraktuhunna منذ أن سمعتهن من أنبسا فرابلون خبر تمن كليغ فان أدو سيفهم تمن كليغ فان حيابلون دوها كوس بارا لكوك دونو كربان عمر بن عوس فرابلون برواية نقول كراه ميوني نعمان بن سالم كليغ فان ميدالوني ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن عوس عمر بن عوس فرابلون مي خبر timan kaleeg faana libodagem fon timan kaleeg faana haya puluga duhakwas e baara rakwe timan kaleeg faana dulen nukuraba mi ashabe kalun adi tabibe kalun salafus salihun dakwa faana munak e khabar aw ma yak me sanadu gar himene me hatar be kaleeg wahaka mi dakkani habiba ge turun timbe kaleeg wahaka mi dakkani e hukumme be kalugo se libuma aykuga en e be kal amal kurba egutuga demi hunne mi astu hagiyetuga heokamuga algon men tebtimuga balenjehe namunak mi barakotaki kobato be fulun sualu faddana kanna mi har kobate barakotaki imam tirmizi rahimahullah mi ashtafan farabtun riwa qurafe vidalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye man thabara ala thintai 10 rak'atan min as-sunnati bana Allah lahu baytan fil jannati barak rawati sunne gotuga sunna namadu gotuga kura miheka egmatiga demihurum mege maane kagiyetu e eddo ko fanaddu huttalun be riwayat ke bore komme duhege wakas em ek rakotta kurma demihunna miheka allah subhanahu wa taala suwaruge ganduware bina ko devane en vidalwani ekayfan hadis kurvi 4 rak'atin qabla adh-dhuhri me mendur namadu kuriga hatar rakwe egmane ki desunne me hamhemme rak'ataini ba'daha mendur namadugo fahuga derakwe adi maghrib namadugo fahuga derakwe isha namadugo fahuga derakwe adi mi fatis namaduge kuriga derakwe ei barakotki hame yak lobeti izzetri akhunna akhtun mi algon me vegen nuane ramadan mohuga ete baawr masakketki algon men kuffa e amaluta bekar kolla bayka algon men vegen nuane عملتن هلاك وخراب كل بايك علقون بجنون كيت قرآن الله سبحانه وتعالى إفدا ميس مهن النوم إفدا عملتن دروما أو من الإرشاد دبافون كيت قرآن وحي قرافني النحل سورة نوديه ديوانا تقى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أدي ويقولا رودي على هاركور مفهو اتيتي كولا إكوشا هلاه كل كمبليغ فدين تبامه النواش مكة مشركين تريغا مشهور فاوا ميهجوها متامي دكني ورق فرواتر كما يكوغا algo men fennan kuriga mamma men mi ronu washati mi bombi talagen ein lili nagagen war farwatrikama kurakma breach washafa anekkas mi meena me hadawate ki hamar par rangala eti washafa har kufa anekkas kohalan anengem balafi warabod sehukamen ei moyeggutuga bele wedi hennuntu migota kurak wejje me algon memes ramadan mahuga namad kofi sodaga kofi mista kunnan he forwaf qur'an etabbar kiyaf zikur kofi etabbar heokam kofi kofa de mihuriha heokam algon men hala ko kharab kura bay kabima hagiyetuga sey wara moyekam lobadi zetri akhunna akhtum ebes miho ko enage he amalu timanna mi namal ellarani mi hala kollani ehnen buna rekam algon men amalta hunna gotakum algon men kura kantattege sobun algon men ramadan mahuga kuri huriha amalen ham beenu men bekar echikam gabegin gada ಈ ವರಂಬೆ ನುಕ್ತಾ ಬಿಸ್ನಾಲನ್ ಜಿ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಹೇಗಿತಿರೆಗೆ ಸೌಬೆಂಗೈ ಬೊಡಾಕಮ ಕಿಬುರುವರಿಕ ತಿಮಾಮನ್ನ ಕುರವನ ಅಮಲತ ಗಿನಕಮ ತಿಮಾಮ ಫಖುರುವರೆವು ಅಷ್ಟು ಹಗೀಗತುಗ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಹಿತು ಒನ್ನ ಜೆನಿ ಬಿರುವತಿಕ ಬಿರಕಿ ಕೊಂಕಮೆತ್ ಅಮಲತ ಕಬೂಲ್ ನುಕರವ ಫಾನಕಮಗೆ ಬಿರು ಅವಮನ ಕಿಣತಂಗೆ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಅಮರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಬೇಕು ಎ ಬಿರು ಒತೀಮ
Allah subhanahu wa ta'ala algon men amalata qabul kurban algon men hituga e biruetikan otima hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala amala qabul kur hama ya ko lobati izzat rahum midenne biruetkam ge ituru algon men ge beje mi algon men amalata ge terega huri mibawto ekan ka khassako algon balama hinga mi mihunge haggut mihun haggut ge nurakka kame amalata miha fasade hinga da kame nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu fa innahu laysa thamma dinar wala dirham tebamihun ge tere miho ge enaga akhaya de tere ebbeskal aniyaya be fokkam goanam miyadu echchekun hinhalalu hoda salame ve gannash eheni eduha kun dinarun dirham badale nudevene mane qiyamet dus me medu algomanda miheka dife gellumege badal dinarun mane ki fasan digen salame ve idane tekam qiyamet du fasa gotuga badalo gotuga dinar dirham no hingane edu hingani mihage he amalut mihaga amalut hingane ehme nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurafoni me ikadefan ummatuga hadis kur sahih muslim riwayat me hadis kurvi atadruna manil muflis tibamun engeto kaakto bangurote faamihek kaakto bangurote faamihek asabe kalun dannawani timammenge tere bangurote faamihek malla dirham lahu wala mata timammenge tere bangurote faamihun nemike nemihek gotuga mudale faasa nemihek dirham dinaranne mudale faasa enne eme je bangurote faamihek hadis kurvi al muflisu min ummati timankale gefan ummatuga hagigatuga bangurotu amiheki من يأتي بصلاة وصيام وزكاة قيامة دوه الله تعالى حضرة ميها أن يرغى الله تعالى حضرة ميها أن يرغى نمادك رودهفا زكاة دي يتباور هيو كنت تتكاك أن يرغى ويأتي وقد شتم هذا ميه ميه كتشي قواف وسفك دم هذا رميك ليه رواف وضرب هذا مهر ميك جهاف وقذف هذا مهر ميك زينيته متكفى غزو كفى من قص ميهم جتبار حقتك إنا راقف أي أقوم بدنا واق رودا مهجا رودا جلي دانة تي جاga لوشن نولان إبّه كتبيروغا كمفتوغا إتشن نجهان تبيروغا لولوغا أندون نالام بيفلون تبوايروغا إباروغا كودا كاوي كمبس رودين أسر كفانة تي نكوران غستوكوغين تبي ميها حتر دم ميهم جا أبورا إزتن أرا ميهم جا مودلن أرا ميهم جا فرانة جلندي fituna fasada ufadda bodte jarimata hingam daroge ene kannege ei enege suwalenno roda gelli halaku dana roda gelli dana to roda ge sobun ena kur amarto sobun ena amarto baatil wegen hinga dana to ekhala bes kamen ene gene ekama kudi kudi kanta takena suwal mi ufaddani mihum bodati embes war gina fara mihum farwa ko kam hona den ko batu natija ki bangruto mu sife ko bat fayuta hada min hasanati den ena kufri heo kontat emihe kadifa wa hada min hasanati kos mihira mihe kena guriya heo kontat difa kos suriya heo kontakan ena huswi iruga was adives mihun ge haggutaka ena aragam foen ba adi soti ena kur namaz ena hi viroda ena din zakat ena din sodaga reganu kur damnamad kos suriya ecche gos huswi iruga was mihunge haggutaka aragemfa mihunna aniyarefa mihunge mudala aragemfa mihunge jaana aragemfa mikala ite baur jarimata hinga fotima ehuriya yokontek musir adives eba hurima ehsam ferigen denga tibaga tuga den ituroche nete den ehsam ferin fuduni ehnanu den ena tahammal kuran jeni anekaga nuba amarat turihat alayhi khatayahu anekaga nuba amalutan ena tahammal kuran je ei heokamen enage dere netima gos ehuriya kamen hussima muunuwata gengos tama narakken ene illalewe kiha bodu bangurotet emme heo amalaka emme koda heo amalakan ena hajat tirwi dos hembegen me kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hay qura basfulu me yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi me ya enega hadu kon enage me member fan du kon enage darinna abindu kon filandu adu ge wakaga ilmurin tafsiro bayan qura astu filam midoni kibegen to anen balafen birode kam gottaso darifula halu kine kiyavas damvita mufassir bidalwani edu hoga ekko anekko fenni duram midoni timage atun heo amale
දේන් අනෙකක ඉදානෙති දරිෆුළු ඒ බුණෆානති බප්පාවේ තිමන්නගේ ෆතල්ලා දෙන හේවමල දේශ තිමන්න සලාම නුගෙන මුල එහෙන් ඉදාන කමට්ටකේ බිරුම් මිදුවනි කම්බොඩු හාසෙ ලොබති ඉස්සති රහොම් ලොබති ඉස්සති රහොතුම් වරබ්බොඩ මස්සලේ මිහගේතුක මීහුන්ගේ හග්ගොතේ කි අලගොමගේ ආමද වරබ්බොඩ සමාලෝ අංජේ කමෙ ඒරුන් අලගොමෙන් කුල හේවමල කයාගෙන් අලගොමෙන්න අල්ලාහ් තාලා හදරතු කියාමත් දාරුගේ හේවමලතුක ෆෙන්නන් උන්නානි එන්නුනියා හේවමලත මීහුන්න දීෆා එහෙම් මීහුන් නුබෑමත තහම්මල් කොගෙන් දාංචි දාන එම්බිම ඉබ්බසාලග එෆද බයික් අවුන බෙගෙන් නුවන් හේවකම්ග දෙවිතුමුග වසියත්තක අවුම නසර් හිංගාලාරුග තම කුරුකු අවුන දන්නවාලා නම් පොයින්ට් ද අකීදා වර්ගද කුරු අකීදා මිහාග වර්ගද වානි මේ හේව කන්තත්තෝග හේව කංකං එන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මාරිෆා කොන් එන එගොන් ඒලාග සිෆුලතක ඉස්මුෆුලතක ඒලාග හැබොන්තක මිකංකං එන බොඩ දස්කුරුන් අල්ලාහ් එන ඔන්න ගෑක්කං මිතුරු කුරු අල්ලාහ් මාරිෆා කොන් එගෙන් අල්ලාහ් තාලාග සිෆුලත එගෙන් ඒලාහ මුඅමලාත් කුරාන ගෙන් අවමන එගෙන් කීනත්තෝ අගොමන ඒලාහග රුස්සුන් ෆුස්සුන් ඒලාහග මේ මතිවරි ذات ෆුලුගේ ෆරාප්ලුන් ඒලාහ අවමන දෙවා රහමෙන් හොදුමට්ටක කොබාතෝ ඉක්තියාර කුරුන් ජේන මගුතේ එකංකන් දස්කෝගේ ඒ ගුළුම් බදේ කුරුන් හගේතු එරුන් අකීදා වර්ගද වෙගෙන් හැම එකක නසීහත ඉර්ෂාදන් අලගොම අඩු නසීහ මුහිම්මාන කොම මිහක එබස් මිය ගුණා නසීහෙන් අඩුවන් නුජේ මිහ හේව නසීහෙන් අඩුවන් ජේන හැම කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් තාහි කුරාෆනි වලව් අන්නහුම් ෆඅලූ මා යුඅදුන බිහි لكان خير اللهم واشد تثبيتا ابامي هن ان سيهد دبي ارشاد دبي كنتتن ابامي كراك مغوانم එකන් ابامي هن هيكم බොඩුවේ අදි දීනු ගමි හුන් සාබිතුමුග එකන් ඉතුර වර්ගද වෙගෙන් දිය අදි වල හදයිනාහුම් සිරාතම් මුස්තකීමා අදි තිබන් රස්කලාංග ابامي හුන් සීදා වෙගෙන් වා මග මගුදක්කවා හොෂීම කොමාතෝ සෞබකි ابامي හුන් වඅදා නසෙහෙන් ඉබ්බේ ඉර්ෂාද් දෙවේ කුර්ආන දෙෆු නසෙහෙත් කෙමි හුන් කියමන් තෙරු हम या क्लोब दिसित रहूं कीत कुरान का आयत का मद विष्णा फी कुरकुर कुरान को नबी बेकलुंग वाहक तंग आगमन बेफने इब्राहिम अलैहिस्सलाम कलेफान कौम में हिंगाफरी वर्ग द जवाब तक अच्छी है कि तेरे कलेफान कितरी वडागे तुम हम या को मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन तेरे हिंगाफरी हादिसा तक आगमन बेंगे ए कंकबंग आगमन में नजर हिंगालिम वर्ग द साबित कमें आगमन लिबेगिंगे बदे हकीकत गावस आगमन मितिबी वरम मतिवरी हिदायतिग्गाकं हम यायकुगा कुरान ए अल्लाह ताला गा वाफं ए इलाह हिदायतुई एगा हिफाट्टन तिबिहा इंदक आगुल मगफरदिगे नुदान मुसीबन अल्लाह ताला गमन कुमित करवन इंसान इम्तिहान करवमट्टक इम्तिहान वगतु आगुल जेने कित्तरिवां ए इंसान गा हगीगे हगीतु फालो वगतकी हगीगे फालो वगतकी तिबा इम्तिहान करवनीमा एक गगतु इंसान इम्तिहान करे कम वगतगे ना जेने अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे मतिवरी इरशादु इख्तियार करन कित्तरि कमायकु हम हेम अलगोमन्नक एव्वेस मियको एनग मोळकमकुं मैक्कमकुं मतेरिकमकुं हेयकमग देमे नुहरवेने हम एकनि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरतुन दिबे मददकुं मेनु एमे दुआकुं जिकुरुकुं एकलां हजरतुन हेयकमग साबितुकुं एदि दन्नवा एकलां हजरतुन वाग्गं एदि एगोतुक अलगोमन देमितिबे नम हेयकमग लहट्टवातो एरुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोमन हेयकम इतुरुक दिबा हम याकलो बति जितिरि अखुन्ना अखतुम एकवर रहमत तेरिंगोतुक सालिह मिहुं इख्तियार कुरु रंगोल सालिहुं इख्तियार कुर ए वरम मुहिमकम नुबा मिहुन नाक उलගෙන් නුබා මගතකම් මීහා ගොස් නුබා ගෝලි මීහා අර මීහාගේ දිරිවලුමා මීහාගේ जिंदगी එක්ක ખરાබගෙන් හිඟා දාන බේකාර වියානුදා කන්තත්තෝග තිමාය දීනේ ගොතුන් දුනවේ ගොතුන් මම්ෆායන් නොකර කංකම් ගේ තෙරේ තිබා වදගෙන ගොස් මීහාගේ මුලි දිරිවලුන් එක්ක ගෙල්ලි හලාකෝ මේ නාමාංකම මායුස්කමගේ තෙරේගෙන හයක් බර්බාදුවෙන් හිඟා දාන නුබා මිहुन नाक එන උලෙන් ජෙහිච්චකම වන හැමයක් ලොබ දිසිතේ හොන් මේ අලගොන් මෙන්ගේ මිස්රාබ් රංගලක අලගොන් බලන්ජි මිතිවෙනි සීදා මගුගා හේ ගොතුගා කම් මිතිවෙනි එරුන් අලගොන් ඒ මගුගා ඉතුර වරුගදවේ මි මස්රාබ් කෂෝරවෙන් අලගොන් කුරියෙ දෙවේ එමෙ ෆාව කම කවගොන් හඳන් කොල්දම අලගොන් මෙන් මරු ගිනගින හඳුම කුරු මරුවානේ දුවහමද විශ්නාෆි කුරු ඒ حالතු අලගොන් මෙන්ගේ حالتක වානි කොබාතෝ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් දෙවා ෆොනි අක්සිරු මින් zikri hadhihi ලස්සත් ලස්සතන් හඳන් නැත්තානේ මරු තිබෑම කිනගින හඳුම කුරාෂ එරුන් هيكم قاتي بام هن ساويت تبين الله سبحانه وتعالى على من منك رمضان ما هو هيكو تقا درمايا ثواب هودا ادي هيكم قا مجتمع قا هي فرد قتقا مسيح قران ميكم ولا باش هذا وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته शुक्रिया الشيخ अहमद समीर बिन इब्राहिम
ade mirege mawdu heokamuga demitibu mi mawduge teren shehga waak fulun tiebe fulun ham beenun teri ibret teri filawal take libigen die kaman algon men ummeed kuran ade algon men mihar wet kuran midani mi ramadan mahuge emme fahu dosta kama wairuga algon men ramadan maha fahuga he amal tam mati demitibumuge muhimmu kama e gotuga demitibu mattaka visnadu muhimmu nukta take shehga darustaku algon men enge hingajje ade mirege mi khiya forum ki mi ramadan mahu ministry of islamic affairs geneste emme fahu hiya forum kalon fa kollan anu ummeed kurani mi aharuge hiya forum tawge tere mes mi geneste on malumat ki tiebe fonna beenun teri muhimmu malumat ekama beenun seri darusta ekama ade me Allah subhanahu wa ta'ala alawum me ramadan mahu kuri emme hiya amal ta qabul kurabashi adi ramadan maha fahuga hiya amal ta matiga demiti umuge hiya tawfiq devash ade mi hisabun alawum me mirege forum ni mala wakilana emme habelun terina waraboda shukr danna